Muherereye ku migabane itandukanye turabakiriye kuri Mirima Capital News mu masaha ya mu gitondo tubagezaho amakuru. Uyu munsi rero ni ku wa gatatu ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 2025. Turabibutsa kandi gukora subscribe batarayikora namwe kugira ngo muyikore, bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Amakuru yacu turaza kuba tuyahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, misozi miremire y'Umurenge. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo hagaragaye imyigaragambyo itari yoroshe yaberaga muri centre ya Minembwe. Turaza kandi kurebera hamwe mu karere ka Minembwe ndetse na Mikenke za Karingi ahagaragaye abamayimayi kufatanya n'ingabo z'u Burundi na FDLR ndetse na FARDC bagaragaza guhungabanya umutekano w'abaturage, ariko bagasanga twirwanaho ihagaze neza. Turaza kandi gukomereza amakuru yacu uko zatangajwe na Perezida Felix Tshisekedi mu nama yitabiriye mu mugwa mukuru i Doha aha ni muri Qatar. Tuze kandi kuba dukubitira kwishira hamwe ry'umupira wa basketball mu gihugu cya DRC bahagaritswe kubera kwitabira irushanwa ryaberaga i Kigali batabiherewe uburenganzira. Ibi n'ibindi rero nabyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru yacu kuri uyu munsi. Uhawe kazi rero kugira ngo udukurikire gatanu ukuri gatanu. Tudatinze rero reka duhera amakuru yacu misozi miremire y'Umurenge mu karere ka Minembwe. Kugeza kuri ubu habyutse neza, ni nyuma yaho ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo itari yoroshe yaberaga muri iyi centre ya Minembwe, bamagana ingabo z'u Burundi zigize iminsi zarafunze inzira izo ari zo zose zigana n'ubundi muri aka karere ka Minembwe. Ni imyigaragambyo rero yari yitabiriwe n'abantu benshi, abanyeshuri, abarimu ndetse n'abashefu, abamama, abapapa, bose bari bitabiriye imyigaragambyo. Ni nyuma yaho bagize iminsi bazonzwe no kubura imyunyu n'amasukari n'amasabune ndetse n'imiti. Kugeza kuri ibitaro byose byo mu Minembwe bitabarizwamo n'umuti n'umwe, bikaba bibangamira rero abaturage batuye muri aka karere. Babona ko nta yandi mahitamo bafite usibye kuja mu muhanda bakamagana ubuyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi kufatanya na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bahurije ingabo hamwe kugira ngo zibuze umutekano abaturage ndetse no kugerageza kubarimbura jenoside yibasira abanyamurenge. Imyigaragambyo rero yavugiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Nyuma yaho twagiye tuyagaruka amakuru yacu yo ku munsi w'ejo mu ijoro. Nyuma yuko tumenye izi nkuru z'imyigaragambyo, abashefu baramaganye karahava ndetse n'abandi baturage bose bari bitabiriye barimo na perezida wa societe civile iyo Minembwe. Amoko yose yari yitabiriye iyi myigaragambyo basaba ko barekurwa cyangwa se bagafungurirwa inzira, nabo bakabaho nk'abandi baturage bose baba bashaka imirwano bakiyegereza ahari twirwaneho cyangwa se hari M23 kugira ngo barebane uzatsinda ubundi akayobora abo baturage. Gusa abarundi bo na FARDC bazanwa n'umugambi mwiza. Nyuma yaho bigaruriye bakomeje gutoteza aba baturage inzira yose umugenda aho baciye bagiye bibasira abaturage ndetse bamwe bakatakariza ubuzima. Ibi rero byagaragaye no mu buyobozi bwa MRDP twirwaneho, bamwe barimo Afande Rugabo ndetse na Afande Mavugo ubwo bagiraga ikiganiro n'abanyamakuru muri aka karere ka Minembwe, bo bavuze ko nta bibazo bafitanye n'abaturage. Imyigaragambyo bakoze ariko urugamba rwabo bashoboye ko bakeneye uburenganzira bwabo ubusesuye. Banagaragaje ko imyigaragambyo yabaye mu mutuzo, nta kintu cy'umuturage cyangiritse, yaba amaduka n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye muri aka karere ka Minembwe, ko byose byaciye mu muco kandi bigenda neza binarangira neza. Bo bavuze ko basaba ingabo z'u Burundi kuva muri aka karere ka Minembwe, abaturage bakishira bakizana, bityo batabikora kubizababaho bazabibona kw'inkoni yabakubise bari mushaki ahari muri Kivu y'Amajyaruguru ntaho yagiye n'ubundi bazayibakubita. Bakomeje banenga cyane guverinoma ya Perezida Felix Tshisekedi nayo yifatanya n'abanzi b'amahoro kugira ngo batoteze ubwoko bumwe, ko ibintu bitazihanganirwa habe namba, ahubwo bagomba gutekereza kabiri kugira ngo umutekano ugaruke muri Kongo hose kandi abakongomani bose ibareshe. Tukiri muri aka karere ka Minembwe rero reka dukubitire mu irembo rya Karingi hagaragaye abazarendo bavaga za Rwintsakuku bakamanuka Nyamabuguma, ubwo bagerageza kujabuka ngo batere abaturage b'abanyamurenge batuye muri aka karere ka Karingi, ariko bakaza gusubizwa inyuma na twirwaneho. Intambara itaratwaye umwanya munini, barasha amasasu make barongera bahunga berekeza za Rwintsakuku. Ibi bibaye nyuma yaho izi ngabo z'u Burundi zubatse ibirindiro ahatandukanye Rwintsakuku kuri Zero za Birorumbiri n'ahandi henshi hatandukanye. Haboneka ngo isaha n'isaha boga bibitero muri aka karere ka Minembwe baciye mu irembo rya Karingi cyangwa se bakataka Mikenke. Bityo rero no muri Mikenke naho abazarendo n'aba mayimayi n'aba ingabo z'u Burundi na FARDC bagerageje naho kurasa amasasu berekeza hari ibirindiro zatwirwaneho mu Mikenke, barasa bari kuri Birorumbiri, ariko ntibagerageza gutera intambwe ngo badvasinge berekeza ku birindiro zatwirwaneho. Gusa ntibari kure, baraye hafi barebana isaha n'isaha, imirwano uyihakubura muri aka karere. Amakuru rero dukura muri aka karere kuva mu gitondo nta mirwano irahaba, nta kepfo karuguru, usibye kuba umwanzi ari aho hafi umunsi n'umunsi ashobora kugaba ibitero
cyangwa se isaha n'isaha kuko ahari barebana na twirwanaho MRDP iyoboye aka karere ka Mikenke ndetse na Minembwe. Katunyaruke muri Qatar turebe byatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu ijambo rye ritangiza ku mugaragaro iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ndetse n'imibereho myiza iri kubera i Doha muri Qatar. Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje ko icyerekezo gisha cy'igihugu cye cy'iterambere rirambye. Aha rero ku itariki zine z'ukwezi kwa 10/2025 nibwo Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ibyerekeye ku ntambwe igihugu cye cyateye kuri manda ye. Uyu mukuru w'igihugu cya DRC yatangaje ko kuva yatangira manda ye yiyemeje guhindura burundu uburyo DRC yakurikizaga mu iterambere ry'igihugu. Yagize ati guhera ntangira za manda yanje nahisemo ko igihugu cyerekeza mu cyerekezo gisha cy'iterambere. Aha ni ukuvugurura imikorere y'ubukungu, gusezera ku buryo busanzwe bushingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kwishyira hamwe ry'ubutegetsi mu mugwa mukuru kugira ngo twubake igihugu gishingiye ku muntu, ku butabera, ku mahirwe angana hagati y'intara ndetse no ku mahirwe ya bose mu mahoro kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Yongeyeho ko iyi nzira nshya igamije gutuma abanyekongo bose babona umusaruro uhamye w'ubukungu, hubaka igihugu kigendera ku mategeko, cubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi riharanira iterambere risarangana. Ni ijambo rije mu gihe DRC ihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ku ruhande rumwe ishobora gufatwa nk'intangiriro y'icyizere cy'impinduka mu miyoborere n'imibanire n'imitwe irwanya ubutegetsi bwe. Aha ni mu gihe rero ibiganiro bikomeje hagati ya guverinoma ya Congo ndetse n'ihuriro Alliance des Fleuves Congo biri kubera n'ubundi i Doha muri Qatar birimbanije. Ku rundi ruhande rero ibyo Gisegeta atangaje ntabwo ari byo azashira mu ngiro, hari igihe bivuga ntabikore, bityo rero bigakomeza gukurura amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu muri izi ntara zombi za Kivu y'Amajepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Reka dukomereze inkuru zacu ku ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo FEBACO ryafashe icyemezo gikakaye cyo guhagarika burundu abatoza bane ndetse rihanisha abakinnyi bamwe gufatirwa ibihano bikomeye. Ni nyuma yaho kwitabira irushanwa mpuzamahanga ryabereye i Kigali mu kwezi kwa 8/2025 batabiherewe uburenganzira n'inzego z'igihugu zibishinzwe. Ibi byatangajwe mu itangazo ryasohowe na FEBACO kuwa mbere rivuga ko abo batoza n'abakinnyi bitabiriye iryo serukiramuco mu buryo bunyuranyije n'amategeko, birengagiza amabwiriza agenga uko abakozi bishyira hamwe n'abakinnyi bitabira amarushanwa yo hanze y'igihugu bikorwa. FEBACO yavuze ko kwitabira amarushanwa mpuzamahanga batayifitiye uruhushya bibangamira imikorere y'ishyirahamwe, bikaba bihungabanya isura y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Abatoza bane bahagaritswe burundu, bivuze ko batemerewe kugera uruhari mu bikorwa bya basketball muri DRC. Naho abakinnyi barimo abakinira ikipe y'igihugu bahagaritswe igihe kingana n'umwaka. Ibihano rero bikaba bizafasha nyuma y'iperereza ryakozwe mu buryo irushanwa ryitabiriwe hakagaragara ko hari amakosa y'ubuyobozi ndetse no kwigenga gukabije kwa burundu mu bakora muri diaspora ya basketball. Iki cyemezo cyafashwe cyakomeje gutera impaka ku bakunzi ba siporo, bamwe bavuga ko ari uguhana birenze urugero, abandi bakabibona nk'intambwe yo gushyirira umurongo mu myitwarire y'abakinnyi n'abatoza mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibihe bikomeye by'umutekano n'amahuriro mpuzamahanga atajanye neza n'inyungu za DRC. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye na Minembwe Capital News ubwo twabagezaho amakuru ya mu gitondo uyu munsi. Turabarekera gukomeza kuba hafi yacu tubereka ku munsi uko byifashe. Turaza kubana namwe makuru ya nijoro, ube hafi ya Minembwe Capital News nk'ibisanzwe. Ruri Fidel mubagezaho aya makuru.